Natural Samoa water, the taste of nature. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Ia o te whaatano whaatu, po whea lava alo o mawhaiona e mai moa e whaafonga mai ai ia soifua manui ai la o tō whaasausaunga i le nei tū la ai o le whaopoponga le nei o le tātou por kalame māsani vai aso uma. Ia o le lava singa, ma o te whia fo e whailoa tō nisi o mata upo le a whea le tātou por kalame le nei tai au. O le nei vai aso ia e au whia i mata upo mai whamasinonga. Ia o mata upu pe ona iele ngase o le tūmalo whaasale le anga lua. Ia o nisi o fufuanga mamau ale malo. Ia me se foi nisi o mata upu o mai e ona tango fia masu e ina. Ia ele matanga luenga o leo. Ai o te fia lawe whailoa to leo whatasi mai la o soa tau le nei a tai au. So fo manuia i vaan wha mai tau atu ka au leilo sei ni kai au. Malo langi. Whapea ula le sa por kalami ua e tuai me tisono le ofisa. Ia ale stapo talam e ula mga pupul vai aso wale ka kwa makala solua. Ia te tau lava whatau nu tapo kalame e masi lava le telo mata upu ia na tula i mai vai aso nei. Vai pena mana e vai aso lewa te asa vai aso pupu. A newa toi fo i lava i te mituai o ngaluenga. Ai mana ia le taa mata mai whamasnonga vai aso nei wai e te loa i wan e hui lava ua mai ale mata upu fo i lea whale a lili whamasnonga a whapulele whainga pālotoa. Ia au lea lava lo o whaau talo sanga ale whaipule o le tūmaro e la ona ta otoa nei lumo le whamasnonga mawalunga. Ia. Wa i loa masila fia le atunu ua se e se toi lupe me le nofo li sui palimia. Sao lei. A le maua, le eilana tusi talusanga lea sa ave tsono whaamasilonga e toi ilo e le mta upu se e whaamanino le tūlanga lea. O le vai aso o tuanai. Ia tātou loa umale. Whiro inga fo ia le fionga toi lupe ia matusitala. Lena o ina lena se tuangalu mai fulele wa se melon no fo polon tūlanga o le sui pale mia. Pe taila o le vai aso lava le nā. Le aso tuso la stofi. Ai aso mariu las farele. Ia ai mai lo fai unga le whamasinonga e ala mai la le talo sanga le tua a le fionga fai pule. O le la wa mai la le whaaperitani eni o le fai unga le na mai ua stay le decision no winga. Ua le executing ai le fai unga le whamasinonga solo ia le no fo le tu malo po le no fo o le sui fai pule o lona winga e bon. E ui ua whaasa e se toi lupe mai ona to finga wha minista o kapeneta pe ona iei le sui palimia. Ai ua lo o tū mau pēr ona to finga o le whai pule o le tū malo. O le lawa tā o mai le mata upu nei o ana nafi. Na wala awa i lumo o le whamasinonga foi le tau o le call over. O le call over la le whamasinonga. O i nai whawasenga mai iei ia aso mataimi o mata upu ese. I o le lana toi wala awa i lana mata upu lea. A toi lupe. O le whai unga le nao mai e le whamasinonga mawalunga le fionga i le whamasino sele ia sātiu simativa perese. E le ngata ua tau fia ia le executing o le whai unga foi le solo ia i le no fua. Ai o le foi ua whaase ese ia na ia mai le tango fia mata upu nei ia ai le wa au mai e ia se tasi o whamasino New Zealand ia le whamasino le ia Rise Harrison. O ana mawhina le sa sau whaiai ia Harrison i le mata opula le nei. Le lawa ia le tūlanga la le wa ia whata oto mai mua. Pe ona iei tū vaenga sa la ngā whamasinonga. E le tatau o nā whia ai ia le tātou loa ia sili o loo iai nei. Le fionga le ia maunga Precious Jane. I le mata opula nei o mafuanga. Ia o loo iai tūlanga fo i o le conflict of interest
o le tamaita ilo ia sili. Ile mata upo toi lupe ona ele ngata o ia sa iai te tonu o le ofisa lo ia le sa ta pena ina ile mata upo nea toi lupe le sa tula ia ila na paanga faalo ia o le tamaita ilo mira lui. Ia o tūlanga la nā sa tilo ia le whamasinonga. Ia o miro la le tūla e tau awe mata upo toi lupe. Ia o miro ma maunga. O la ua nei mo o partners ia o le law firm la le o le o la ua nei o maunga ma jang ma lui. Ia le lawa ia le whai unga le Harrison whaase e ese ia maunga mai le mata upo lea. Po so sesi fo i o le official lawyer sili. A le lawa toi au mai le sa awe ma lawyer sili. Ia la fionga le ia sua Helena Lamb. O ia la le o le atau aveina ia le pitola au le official le lawyer sili. Whaatasi e la ma le si foi whamasino. O Christopher mai New Sili. O la ua la lea o le la representing le official lawyer sili. O le fionga ia maunga ma nisi lava lo titono lo official. O le a whaase to hangaru. E le ei se na tau a fianga mata upu nei. O le fwe la ua mai e ona whata otua mai le whamasinonga. Ia le timetable e whanga solo i lana ta upu nei. O le a solo se fulu lana masina nei. O leo la ai loi la tūlanga leo le tausanga le na watu toi lupe. Ai te tauna o tula se fulu tolu a perila ia wawatu me tonu submissions a toi lupe mlana vaenga ia tauna o tula se fulu fitu a perila ia wa umana tali atu fo ile tu tali. E to tolu i la tolu o film ta upu nei pe tolu parties. Ia o le fionga ia toi lupe o ia la leo lo tausanga. Ia o leo lo tali mo po le first respondent. Ia o le sala tau vai pa lo tali na umatu nei le tausanga lo mavaya. Ia la fionga le ia tui loma lansilota la meko. Ia o le party o le vaenga longa tolu. O le third party. Ia o la fionga il fonga petalai o le tātou palimene. La fionga le ia aua pa au mulpola alo i tofu. O ia la le o le second respondent. O la tau la ia tau tolu. O lo a fia tonu msa. Upune o la so los fulu. O le a whapena o na ilo ai. Ai a whai. Ai o tūranga wale. Ia ili whanau no ta inga toi lupe. Ia avela na mata upu i lungo le whamasinonga pili. O leo te mani tua tatou whilo inga ma toi lupe. Le sa ia whapea mai ai wana talia ina ma na te whaaloalo i whaunga le whamasinonga. Alia foi woto e avela na talusanga. Ia makau ia e sa whaaloalo ia e se whatino ino a ia te tau tangata ia. Wa leila e sa leia e whaaloalo ngia sa ia sa unua na te whaaloalo ina ia le whaunga le whamasinonga. Ia le whapea mai toi lupe. O le a ngatai ila na mata upua o le he respect le whaunga le whamasinonga. Ia alo whaatino alo na ia te tau whaatino alo mata upulea. O le si vaenga fo le sa e taunta whea i bon. Matau lia foi o fai ungo mene o whainga o whaamasinonga whainga pālota e le mawhai ona pili. Ai lea lawa ta atia ia le talo sanga le ato e lupe toi review langa le whai unga le whaamasinonga. Ia le foi lana tala ia lana whanau no ta inga ia o lana mata upu i lunga toi ilo le whaamasinonga pili. Ia o le o lana mata upu i lunga le whaamasinonga mawalunga lea. Ia e dipendi lunga le whamasinonga le la whaine le ilo lunga le la whaine la solusi pulu a perila. Toi rua vai aso. Pau ia o mta upu ele te ona misi ta por kalame o mta upu whamasinonga. Au te loa foi. Pau foi o mta upu e vave te le lau su e a langi. Ia lan foi kaule su e la ke la kwai whalongo longo i la mai saole. Au te iai pei i le whamasinonga. Ula tūlanga wo o iai le mta upu a tula epa. Ia, sa o le vai aso nei le funa te wala au ai le matauria vai aso tonu tua le na polo ina le whamasinonga e te tau ona o atu o nei le i o atu sa watu pepa mai tali le whamasinonga a o le vai aso la le nei le aso lua i le aso lua le te wala au ia sa tula e le sunga e atu le epa ia si le fifoi o le whaurulunga foi por tai le o le vaenga o lo angaia ia le malo. E le iai la sana tali i morianga i o tu atu ia ia e lua ia talo sanga whaasanga ia e to a lua tangata o lo o tangi whaasanga ia tu la epa o le tangi mua i o la fionga le minister o a onga fionga le ia ai ono a Alec Ekeroma. Ia maletangi na lua la fionga le palemia e le sunga le ia la uli le mali e tō le watea pola te Iwao Smith o la ua la ia o iei talo sanga ia luma i le whamasinonga peitai.
O le tula ia tule lo ia le tu leo leo. Na le lua faila ia la tu mai ia. Ia le fam sau no mai ia le toma tai fam sino ia pali Rosella pali. O le ta oto i ona luma, le si foi fa atalo sanga fa sanga ia tu la epa. O le talo sanga la lea. O le talo sanga tangata le suafa ia molio o Andrew Mowat. Pe tai la le na tali le lo ia o le tula i mo leo leo. E le ai sona sila fia e le mata upu pau lava lea. Na le lua faila ia na latu ma ia. Na le faila o le tangi ia ai ono. Ia ma le faila o le tangi ia la uli. A le la ta oto e lumo le whamasinonga. Le faila o le tangi ia a mori o whaasanga foi la i le sunga ia tula epa. O lea la na talo sanga ia le lo ia leo leo. Mo se si lua vai aso. Se i mai ana to susuenga mai i finalizing a foi ia morianga faasanga ia tula epa ia lena tali fa masinonga ia o mana watu si vai aso ale foto to sanga mai si vai aso ati len tuai fa masinonga petai ia le lavana talia le talo sanga ma le la o to tala le ava noi leo e ta pena ma fa uma mai ia la to susuenga ia ona toe wala au leo mata o pulu vai aso mo me tu sala e bole lua le o tele vai aso i tu pena ia le foi la toe tolo le mata o pula sunga ia tula epa e au no masana tali pe i oe pe te i morianga o tonga la na ro ye nei ia morianga i vai no foi le la lo tula fono le o le criminal libel o le defamation, po le whaia leo ni whaamatalanga fo ile le watu iti ai le tamali anga sa tangata. Io le lai e mata upule i, le whalawa i ma le polo inga le whamasinonga ia tula epa. Ina ia awane i toi whaia ni ana post fo ile le lunga social media. Whaasanga ie o lo talasanga. Ia o le taotonga le nao mata upole sunga fo ile taitai o le tuangai. Lo ia ni tonu i lunga le whamasinonga. O te lo le a maua se whai unga le leime le whamasinonga. O te lo whai tasi le mta upo le a look forward ia le tunu. O le tasi ne mata upo tunu mata ia tunu. Ai le umaila wa le whai ele si mata upo tele o lo i lunga atu. E pia mata upo te tele ane o le tunu mata ia le tunu. Ule ta ua i fo ila ia ta ua. Ona ta muli ta i pe ia ma mai update se whaalawi loa anga. Langi o ele sa e awai atu i le whelo inga le tu malo whaasale le angalua ma le kapinetsa. Se e whamatala po oa ia winga waainga o le aso e le ngata i le awhio mai le tu malo. Ia a o tu manga whaasamoa. Le sa whaatino ina fo i o i le whale o tilanto mai ta? E whama sina o tolo i mahata upu nei whama sina o talia e kapineta se tali foi le ale tu malo mataulia la mai le na fama sina sa valia mai tai mai e le fionga sumpo ya to filau lino ia sa valia le tu malo ile mai single masino January na sa valia i le kapineta ia tulanga lava le o le bevesi le sa tula mai ton fasale le anga ia o le mali dia lava nisi i le filifilia o le sa ave fai pule ia le fion fa mangele se katifi eve mate te fono fa vai ona o le tali tonunga o le ana fa maoni le fa masinunga ia fainga foi le po o solinga tula fono na fa atino e mangele te mi fainga palota ia peta ile na manino ia le fai unga fa masinonga ele ia se tulanga fa pena fa mauni ai ni sori nga tula fono paule vaenga na manino i le fai unga fa masinonga o le taimi ile na fa unga ia mangele le tupe e fa atino ai pe fausi ai le hola le ale fioanga se le taimi ono le taimi tono ne o tapuni ke mi foi o campaign ia le lana tula me ale to ala vala le tono le tu malo nena sawa ya e nei ulava na mai il sa vali mai le malo la tole malo to fo sala pule la tonta upona le aia le malo mta upo anu mai tu malo ya tali lo le kapineta le temi to fo mai petai o le vole fo mai le malo ya ai wa ngai o le fono le vaenga fo le chopi pina fai ia ma fai lo ina ia le fina ngalo le tu malo i lalo la te inga to filau lino ia ma taulielo pose lilo sila fia ma la tunu men tupu na la fo ia upu mamafa ile ngakande o le tulang fo le tau fa mata
Ia ina la lena e loto whār ka peneta o le a tā ofi ia whamanuianga e ala la le proketi. O le mai ona o mai le tu malo o lona wingo. O tatala fo ila ma toe whasafua whamanuianga mo le tu malo. A ta te rei o tula lena, e mana tua i le whanotanga le palimene le fita o matu nei. Sa tula i le whaipule o le tu malo. Fionga le ia va e lua ia Senator Nari va Samau. Ia ma whaipule tu alalo i le malo. Ia pe tai sa te ena le tai o le tunu o le tūranga na o no le i o atu i le tu malo. Ia ma se i atu whai se tala. Ia na taatia le whapena pe tai la i le aso lua vai aso nei. E se foi le matango o fio le tūranga na o iai. Le fio mai o tupu matamale i fio le tu malo. Mai ia mai ia o sa whai atu le kapeneta se tūlou. Ta wā foi la le tūranga. Ai e mawhaino o whamatala tuna tūlanga nei le aso. Ai mānei a Yvonne, ka waku ai le video le aso le pe e mānei a le mai mua me la tunu i le mea na tupu. Ia ma le tūlanga whaino i e wā o le mea sawaia. Na whato ese le tū mālo i le aso lua le. Ia o upu whaina o mai le mālo, ma upu na watu i e ese le matango fi. E tā watu na ka video le se kamakamaka iang. I mai le mau le au kuinga ma le au makua Samoa. E whau wao le au. E whau pō le pō. E iai le kai au ma le asolingi. O lea wa malele le whaasangi le apua. A wala na pule whaasoifua. Ua kapu ao le soifua lau sunga le kamao le akumu. Lau a fionga le li palimia. Aia le paia le whainga malo. Sa moa nga poko poko. O lea wai le maoka le ngei. E masangi lo ka ko ngofu ai i upu whapea. Se la unga la sau mal kamalola. Se la unga la sau mal kura fale la. Le aso. E le ai se la unga pasal le ang. Ai se a. O le o mai ale kumalo. Si kausua se awala i le whainga malo. Ai sea, ua masa e sae la fala. Ua masa e sae la afa. A le whainga malo. Ai sea, se ua koe pua le wao kia ia kia. Mai ai. Mai le ko malo le ngai kele kausanga sa kulai mai ai ka mau le ngai ngu sa fai makai kai o le kungu sa u ku la lango fa kamali ayane so kingo kulai mai la fio le la uli al mali ko ai se ali ngai kumalo ese mangaku malangonga ale o mai le kumalo lo fionga le palimia e mangaku ale sa afia kole afoa kingola ave kukuila fa peana upu la ngauva Kalosia awange yai se ngalu e faki. Kalosia awange yai se ia feai se fa sangai. Se kaufa of yakulo makusa ile moko ngase. Ale sa afi
Ale kamo se ali kui makafanga. Inga waya si la fia. Wako ai long kua finge. Ionga ele. Ngai fa pe ai. Ani maya se makani. Sei mamoni ika. Ile kai o mamo. Sei fai se mea mo loko i kumalo. Ai se a. Ma masa upu. Ma kana upu. Na lalafo. Ile kai o le malo. O puaya na lalafo le fai ngā malo ma sa moa. O le aso o maku o mai. Aku ki whako e sea. Ioi, pilau. Saula ia. Saula ia, kia mai la ia. O kai au le ngeri kai au le kua. Tako maua le loko whawhi mangaloa. E leo le nganga leo pai ngā malo. Pau ale mesa mako mangaku ai sa molo ka kwa. Ai la. Kai au le ngei o kai au ka ko sisi le ko le magu malo. Pe o mako fai a. Pai ka ko mo si ka ulang o ngei mea. Kai. Ngai au ngei ko kula mai mo le manga yo le ku. Kai. Ai ka ko mo le loko fa mangalo. Le u fa fonga ku ka ko fai nga malo. Ia lo wa ku ngal ka mangal sau sau. Ngalo me uma ile rofa male ngale leio le kua. Bako ko fa fa ia kulea. Au ngi sa ur ka ele lo ko ta. Bako ku malo e mongi le rofa ka ko fa nga malo. Wal ka ko iku malo. Ka mako ko fa fa ia kulea. Pa fe mai e pamua. Pa fe mai e pamua lo sa wal ka ko makanga dia. Sky. Malo malele lo filongale. Kamala como não conclui le ama lo confalar Natural samba water, your only water. Ia, leo ta tu tani uma le ta por kalamea. E ala sau si sila le video. E mana ia le tu sa tu sa o mai ia tala na fai matulanga fa pena. Ia au te loa le I vano le si vaenga le sa ia le fonotanga felo inga le maloma. Ma tu si tala fo le lava ia so pe sa wa o le sa ia mai na fo ia sa mo tulang foi o polo ke tia no ma malo se tasi o polo ke tia no o mai tau atu le sa e la nga foi o le vai loina le o le matanga luenga fatoanga ma le mai le matanga o le fainga faiva o mai nga ngai lutu tasi ya ia sa tasi le o fofanga malo whatever ona fataatia a ve foi le fionga palimia ma minister Tanga luenga o whainga whaiva. Whatuanga o whainga whaiva I le nā fo I vai taimu. O le tu SSA ina lea o le vaenga o whainga whaiva ma whatuanga. O le tasi fo I lea o le tasi o mtati o lo vai le malu. E le ngata o le whangota ina mai o whingota. A o le vai mamao ia mawhai o na tato tausia ina ia whingota. Te loa Yvonne, ka ilo iai I pati I isia tunu.
e pe o le tūle o whainga whaiva. O lo maua lunga ile la tau atina e ono le tupe maua le sawa. E pe tau le ano e tātou nei. Senga e koe ki kilo e kua po le lua whesafulu ono e a o avea ia la auli ma minisau. Whato anga whaina. Leana a matatala noa me mata upu nei o le tu SSA no le. Ia iai lava se mea se matanga luenga ia o whainga whaiva. Ia ma whai ona ia wale mai tau atu. Ia tātou tira whalai wa whangoto o la le meo le leo le se le ni whamanianga i maua mai i vai o tai ia le wea le tātou factory le i matautu. Ia au le telo mea na o wa whangoto mai isi atu nui anga lo mai a whai i mala. Ai le se tātou ai ato nua se tūlanga le leile wa sila i ele malo. Ia esere ia le tu ile matanga luenga whainga whaiva. Patino aleo se paketi o whainga whaiva ia tūlanga papena. Ia tātou tiro whala le wafo. Ole i tua i whia. I sabalalo. Se ka mai wafua whangota matūlanga whapena. Yes. Ai, ole e mane foi la sila mau le wa ia ile malo. Tu sala le wa vai lua ina mtanga luenga la le foi la le wa lua I wa le foi vai lua ina mtanga luenga tina mtama ita ia le la wa ia mtanga luenga tasi o a inga ia mtanga luenga o poloketi ia fon fa vai le la o to so o mai la mtanga luenga la le nei o fainga faiva o no winga la so foi la ni polisi ia sa ole si va enga sa no anga palemia wa tele tatou mama fala va tatou le tu tau fa tu anga o le si mea ele o tele le tupe mau mai I le tu whainga whaiva e peitai. Ele o mātila le tu le whaamua ar tatu atunu I tu whainga whaiva. So le mama wha le whaamua I tu le whatoanga. Ia, sa o le. Ia, whai mai fo isi kemi ro la koa whai mai whaamua wha ia tina ino whatoanga. Whai le atina ino ainga, whai pā moa, whai le lafpua, whai le ia le fo lau tai nei. E o ngā tele mo. E mara ia le pā leni o me lua. Sa o le, e o ngā tele mo nei ainga fo I le fia ngā lue ina whatoanga, ia aur sami fo. E sa o le leia, tele le tupe maua mai le I le tūlanga le tatou whainga whaiva. O le si, oi o le si tamta upu lea ai te ipa uia ta uai le I wha mai a ta porkalami. O leo mai ta watu, o leo mai a le wa mai a su e ngai I leo fo ia, lea na wha malolo, ia na nai vani vai, ia ma luani tu ale pai. Tu ale pai, ia, o la ua ia le na wha malolo mai Januari. E sao, na maua la no whatala no ai ia le whianga whai ale I atau, o ia lo tu mai le fo e mtanga luenga le temine, le I atau le Samuel Uafmasa. Po whea wo, ia le tūlanga ne wa, o tasi ne mta upui vaon e la ngā so e tustala. I le wheloa inga la lea ma le palemia, matau le fo le palemia o le ministana o le matanga luenga. Peta ai o le na maua la no anafi. Fisilingi ia le tūlanga wo o iai le suenga, ia o le mau mai a le whianga ia le ataua. Ua mae a le suenga. Ma o le taimi nei, o le whaila, o lo ta otoi o le official lo ia sili mo le toi reviewinga. E ta taula na o atul vai aso le, ua fo I mai le whaila I le minsta, ia punkulung fo le kabineta. Ai o mata upul nei Yvonne. E a fia ai le tūlanga fo I lele o le liki, o le alu I tua whamatalanga o. Po information fo I o mea lue o sa whainga leo. Le lai tūla I mai e le tūlanga le mataulia lele e o mai li poti pe whaamauni o la ua iana likinga o le taimine o lo tua ia I la ua am. So o tua inga la ia e lawe o le liki tua le information e alu atu la sa whainga leo. Au already mua kusa o le alu aku I kawa leo sa whaia lo lewa ngai o le information o lo sa whainga leo. E tue maua tatu ia tatu. O le tūlanga la nalo iai o le lawa saunua mai a la whiunga ia le ata o le vai aso fou e tatau na au mai e tua ia le e tawana mau wai ma whaali e foi pola le tali o le pe whaamaunia, pe le whaamaunia. Le foi na ia whaamaunia o e mana tua le si whelo inga ma la whiunga fo le minsta, whiunga le palemia. Na ia whaamaunia mai foi, o le foi e si leo leo to olua le foi woto e whaamalo lo le tūmau. I le teimini nei, ono o tua inga lava le tasi, ia pe tai o le whaamaunia mea na while I ataua. Ele ai se so enga whaapena o lo whaatino I le taimi nei. Pau le al mata upolo o ia taimi nei no mata upole a fiaina nai ia mato le pai. Vai aso fola
a tono le tapo kalame le vai aso fou mo mai le tali o le na vaenga ai I vano le te mai tau atu o le pe o le salau tau sanga o le tapo sanga o salau tau sanga o le tapo sanga sa e awa tu ye ia sa o le ele ngata o le whaamanatuina o le se lau tau sanga le tapo sa amu ia nai ia a o le whaamanatuina fo I o le valus fulu tau sanga talu o na tau tua I le tu a inga le SMSM po le Missionary Sisters of the Society of Mary le I vailoa valus fulu tau sanga talu o na avea ma tapo sa kele nga kausa o te iloa e te ofo I ai langi le ivas fulu valus fulu tau sanga o serve I le whaatapo sa I le vaenga lea a o le whelau atoa le se lau tau sanga lona soifua o le sa o le ia sa o le se lau tau sanga o le awhionga ia Sister Malia Tsolotea o whesona whioanga a sona lungu ia o le au waa tu sa ia me le au waa ai sa I le talaanga fo I o le tapo sa a o uiai I le whamanatuina o le se lau tau sanga ma le valus fulu talu o na avea ma tapo sa mua lava tau tua I nule o sa fotu I sa vai ia so o ani ai lona vala awina I fale alupu ia ma vala awina I fo I ngalue I tonga okay so la langa lue fo I fafo ia le ala wato fo I mai lawa malo lo I le mo tau tapo sa I vailoa o le te mai tau ina inga le vai le no fuanga na vailoa o le to atele o I la to ia ulia ia le mawalunga le o tau sanga le foi te mana tua foi le 11 na mali o te tasu se lamon tupu e foi Iva sefulu. Ale te mai tau o tai ele tau video na pu e ana. Ia sa au le sa iai video ia o wata fo I e whaamanatu aile. Na whaisanga sa muanga. Ia sa au le ma nei al moli maua le tapo sailo na ia fo I talaanga. E ma nei a e ta tō tangtanga I le video lea sa pu e lea so. Mahalo, ma nei ala le tato anga ia tu le video a. Happy birthday to you. Manuia no asofana. Manuia no asofana. Manuia no asofana. Manuia lesua. Hip hip. Hip hip. Zula lo sista. Quería. O ana ngaluenga tu maula o le whaia onga, o le pule, o le community, o tiute ese whaonga iai ana tāleni, ai maise mea alofa mai le atua. Sa tele lava o na si itia o ia I no fuanga o mātou nei, I to tonu o Samoa, I le amatanga o lona Palaawina. Pei o na iai sa fotu, fale a lupo, moa, sa valalo, le ulumoenga, fale fa, vai moso, le auwaa, ma vai loa nei. O atu nuu I fafo, sa malanga atu fo Iesi, sta I lunga lava le au nanga. O toke lau, o Tonga, o Leone ma le pua I Amerika Samoa, o Heratonga I Wellington e New Zealand, o Kelani I New Zealand, whapea fo I Suva I Fiti ma Australia. Ua valu se fulu nei tau sangal soifua o Sista Malia Tolotea. I to tono la mātou I tu ainga. O lo o mautu ma mausali pea lona faa maoni I le atua I la Natali, pe o Natali e Maria, o au o le auna a le alii. O lana tautua matavela I le anganga o Maria paia, ma ana tatalo molia, o loo faa manuia ina aisi o na ainga, le itu ainga, ma le loa o Samoa atoa, ma le nalolangi.
ia malo le uto taliu ma le tapo kalame o te loa I von se banga nau ia se simba o e fia sau no e po se sima ta upu ta ua la te tau na I loa sila fia le atunu. Ai o le tapo kalame ua la tala te whai. Ia, o te loa pisi ata o mta po le whaamasinonga. Pe mta po lava ia le misi tapo kalame. Ai, ele ise si mea lang mai alor tapo kalame. Tau ona tō le tato e fo I tua le tūlanga le whaamasinonga. O le mta upule nei a le fionga fo ia toe lupe. Mai la tōlo a fia o la solua se fulu o le masina nei. E ilo ilo ai mau ia. A whaila le fulawa i manatu a le fionga ia Harrison. E tatau ona au mai wawe tua le whai onga mata upu nei. A whai ai wha wal mata upu nei lunga le whaamasinonga a pili o tūlanga whapena. Ia o le ato e longa mai foi mato iei foi fisuia inga. I timetable foi le walwhanga so longa ai nono winga. A iei se tūlanga a pili le mata upu nei. Ia o sila le whaamasinonga le masino uni. E tatau ona o ato e tūlanga le whapena. Ia ai a veia le nei tūla. Ia whaielo le whatau wa am whangatau mori le tātou Port Kalame. Mori ato e foi le ia le whaftai ia le whaftai. Ia wa foi le sila mai mō mai. Le asa sala ua le o se ngangana ua sala ia whapena ona whamangalo le auna. Ai o le whai unga le nao tātou Port Kalame le nei vai aso. Sa se ia uria foi le vai aso fōu. Mo le whapopongo le Port Kalame lava le nei o le lava singa. Soifua.